Pozdrav ekipica, nadam se da ste se počeli spremati za naš noćni cener jer nam je sve bliže. Ove godine imamo jednu novost, a to je regulacija 4 startne zone. Dakle, drage moje trkačice i trkači, svi koji ste se prijavili na utrku prema ciljanom rezultatu biti ćete podijeljeni u 4 startne zone. Prva zona je do 45 minuta, druga zona od 45 minuta do 55 minuta, treća zona od 55 minuta do 1 sat i 5 minuta. I zadnja četvrta zona bi bila od 1 sat i 5 minuta pa skroz do limita utrke koje je na 1 sat i 15 minuta. Jako bitna stvar nam je ta da će zone biti ograđene i imat će službene ulaze na kojima će se kontrolirati i propuštati natjecatelji samo s oznakama pripadajuće zone. Ako ste spori trkač, molim vas, nemojte prijavljivati bržu startnu zonu jer će vas u suprotnom brzi trkači pregaziti. Samo da vam napomenem da će ulaz u prve 3 zone biti moguć samo do 15 do 7, oliti 18:45. A nakon toga će ulaz biti moguć samo u 4. zonu jer ona nema kontrolu ulaza. Za brze i spore i sve koji se tako osjećaju. Sada kad sam vas prekinuo u treningu, da bi vam prenio ove jako bitne informacije vezane uz naš noćni cener, možete nastaviti sa svojim treningom i vidimo se svi na ludoj noći na noćnom ceneru. Ekipa bok, svima bok! I za 15 do 7 nema više unutra, zaboravi!